بله روشما سیاش شالی انگو اتفاقا ملت هر وها پروسیا حل بجارتنی و حل و استاکرد حسن دعات کنجی گری سروکه گشتی پارتیا سوسیالیست کردستانی PSK اجدیار بکری میوانی من سلاو تکه حسن کک حسن روشا اتفاقا ملت تشاواد نرخينا كيكو دنك دك حسن من دخست بزانب روشا اتفاقا ملت تشاواد نرخينها روشاوان يا ايرو بله كيك جمال براستي روشاوانا ايرو بيامن جقنبورك خلاص بونه اوا تي چواتي اوا سالی که چندونو هاتنا وان جوینی وان آمده کرنا وانا برنامه جوهل بجارتنی او بری جوینو پشتی جوینی گوتنی که دنوا پارتیا ایه دا بر پرسیوان دانیان زمان نشان دادن که آلیک دا اوایا لبروان تنگاسیک دردخه و آلیک دنجی اوا فرصتك ببینه زیادتر سروان خو فرض بکه اگر زیادتر خو سروان فرض نکجی رابع تشتیک وها انا هانی هولی خوشی بکشینه بیامن هف پیمانا ملت چوان بدست ای پارتی او آستنگی کی مزن داتن کشاندن هر وها آلیدن هف پیمانا جمهور زی به دست MHP آستنگی کی مزن تاخوزی کی مزن لپیشیوانه اما چه معنی از توازم چه بیجم فرصتی کی مزن لپیشیا گهراندنا جواتا ترکیه لپیشیا گهراندنا ترکیه هی کو پیش روژا خواه بر دموکراسی و ببر پرسی کودنا و ویدای پرسا کردی دسری دا ریا چاره سرکریه جراوه بکه اف رژیما کو به دست اردوغان و MHP آنا هاتیه هوله او گلک پرسی ترکیه زیده کور کر و اف اردهجا کو آنها شش سبات دا لمل حرم قومی خویا کر نشان دا کو دولت به توای قرومی خواه سروبن بونه والا بونه نکارن بگیشن ملتی نکارن دردی ملتی صافی بکن آلیه آبوری دا آلیه سیاسی دا آلیه کلتری دا هر وها درو دو ری رازی ایریشی هری مزند کن چرا؟ چونکی او خزایی کو دولمندیا کو دستلاتداری دایه دست حکومتی دایه دست سرکوماری دایه اویجی راد بن به اولکاری را خرج کن اویجی راد بن به شرو پفچونی را خرج کن اویجی راد بن به اردی را به ارتش را خرج کن او خویا کرکو گلیک والایی گلیک تشتی قریش چیبو کو ملت بیزاره ملت ایشی که مزن دا دجی يعني مروف دكاري ببيجي كي حسن مروف دكاري ببيجي جو لبيشيا اتفاقا ملت نها نيزي كاهيا بروسيا ديمقراطيك چاره سريا پرسين ديمقراسي لتركيا پرسا كرد زيدتر دكاري لسر اكتيف بي چالاكتر به yani eğer ya baş karbinin bimi bu fırsatı ki vaha heye bimi bu fırsatı ki vaha çi bu eğer baş bir karbinin serida namzeti van ku haddes nişan kırın Kılıçdaroğlu u CHP partiyavi u partiya ve deva şwe hani tiştik wiye pozitif hebur tabi em nabijim ku de pırsa kurd u pırsa beji demokrasiye bingehin çareser be ama em de beji ku ber demokrasiye ve bla çuyin bla zubezçe ve bla riya çareser kırna pırsa kurd ve bla hani gav hene kuj bu çareser kırna pırsa kurd samimiyet avan nişan bide mesela beji kanuna esası evet çebkin eğer
بین سر حکم تابی چه بکن دناوی دا بیجی تعریف هم ولاتی بگهراندن بیجی آستنگی زمان کردی چه زمان پرورده چه هرمی دا به زمان فرمی او آستنگی بین راکرن بیجی سازی کو بناوی کردی کردستانی آوا ببن آستنگی پیشیوان رابن او بر به یکیتیا اروپای و گاو به گاو بچه ev erdhejî nîşan da ku her tişt bi merkezî yanî bi navenda Enqereyê nabe. Ewa xuyayê ku ewa xuya kir ku di bajaran da di hereman da inisiyatîv bidin gelan bidin saziyan bidin ewan bidin bêjî şarederiyan. Ji bo ku pirsa wê navçê pirsa wê bajarê bi destê wan çareser bibe. Ew têda dijîn, ew zanin, ew biryara jiyana xwe, biryara pirsgirêkê xwe çawan çareser bibe bêdayîn. Ji bo wî jî ev astengiya ku Türkiye peymanê Yekîtiya Ewropa nîşan daye, mesela yek ji wan yerelî yönetimler şartiyeye nailê di Türkiye'de bicîbê ev rê ve bibe. Bimibe ji bo ku Divan waran da gav bê avêtin ev qembûra kelpêşiya wan bûn bi destê partiya î ji ortê rabû. Ama ev her pênc partiyê ku mayîne gerek hewl bidin ku ji vir şûn da di vî warî da samîmî bin û gavê hevbaş gavê berbiçav vabêjin ku bêjî em Kurd hemî bi hev ra berê xwe bidî wan. بله كيف حسن هني فاصلي بوزيتيف جوان HDP هين بري يعني مروف وصادد بينكو HDP'de hastaki pozitif beramberi kandidya Kemal Kılıçdaroğlu heye hun veki PSK nırkandın avaçya yani kandidya Kemal Kılıçdaroğlu hun çava denir. Yani Beli yani ana mesele tabii şahsiyet ne elbet le tiştî ku tabii divêna verê de ez bêjim tiştî ku partiya î li hemberî Kılıçdaroğlu tevgeriya esas mesele xwest ku ew bikeve pêş. Esas mesele binê serî wî de ew bûn û esas mesele xwest ku devleta kur çi berjewendiyê wî hebe bi destê wî li wê bi cîbê kirin lê ew ê neçû serî ewa xuyayê ku neçû serî. Em bê ser Kılıçdaroğlu mesele tabii pozitif HDP pozitif lê dinê rê daha berêzî eşkere kiribûn evaya. Fakat mesele hinek jî viyaye min henî berê got bêjî ew astengî ku partiya î ji wan re derdixistin aniha ew tune ew ji navberê derket. Wê çayê vana em bibînî yani şuru em prêzê wan bibînî. Di warê demokrasiyê da, di warê çareserkirina pirsa Kurda gavê pozitif ew ê bidin berxwe. Ew ê diwan bernaman da cî bidin pê. Ew ê bêjî xwestinê milletê Kurd jî piçûk gav bi gav rêya wî vebikin yan na. Eger ew be tabii ez bawerim berjewendiyê gelê Kurdê herkes biparêze û pozitif mêzekirina HDP jî ew ê qasî ez şirove dikim û qasî ku ew dibêjin daha berêzî gotbûn hanî bûn ziman beyanê Selahattin Demirtaş jî di vî warî da di vî hawayî bûn ew ê daha pozitif tevgerin xuya dike. Keke Hesen Nuha diraya giştî de bir baveriyek heye ku dijberiya Akşener beramberî Kılıçdaroğlu yek ji sedemên sereke nasnamaviye û baveriyaviye Kurdbûnaviye û Alevîbûnaviye. Ti çawa dinirxîne? Bele yek jê viyabûn. Bi qenaeta min yek jê viyabûn. Çünkü viya daniyan ziman jî. Mesela ew Cihan Paşa jî alîgirê wî cîgirê wî hanî ziman divê dema ku divê civînê da cî digirtin wî ji wezîfe girtin. Fakat tenek viyanı ne? Yani qenaeta min ew e ku
partiya iyi kadroyu wî fikriyata wî felsefa wî wek MHP û wek AK Partiye ye yani ew jî bêjî desthilatdarê Tirkiye ew pênc alî heye ji wan re bijin çeta pênc alî ku xwîna miletê ziwa kirin temamê xwezayiyê bêjî miletê û dewletê hemî pêşkêşî wan kirin vana zî bêjî li ber wan pençene sibê roj dê pişta xwe bidana wan dê wan negirtan hemberê xwe bîna bêjî daxuyanî Kılıçdaroğlu çünkü Kılıçdaroğlu di daxuyaniyê xwe da ewa bêjî net bûn pozîtîv bûn li hemberê van hemiyan divê erdhêjê da zî nîşan da ku ewa bêjî bi net li hemberê kirinê hikûmetê kirinê serokkomariyê tiştî ku daha berê kirine û ev millet hate serê vê milletê tu tavîzek neda a tabî tiş bi gotina nabe Kek Cemal sibê roj eger vana bên serî ew ê di kirinê wan da zî xuya bika dest bida heqeten di gotinê xwe da çi qasa samîmîne çi qasa bicîtînin û ez bawerim hulasa tenê İYİ Partî ji bo wan ew ê Kılıçdaroğlu Kurdbûniya wî û Elevîbûniya wî tenek ew na li ber wî van tiştan zî di mejiyê wan de hebûn û ji xwe her civînek berî civînê û piştî civînê beyaneke didan ew kadroyê wan berpirsînê wanê ku gotineke digo xwe li ser wan ferz dikirin dixwestin ku asas Kılıçdaroğlu'yê nebe yekî ku ew xwe li ser ferz bika bidakirin bibe û yan jî her çi qas wî got ez nabim namzetê serokkomariyê lê paşiya mejiyê wî de ew bûn ku ewa golevîskê bigerînê bînê berderiyê xwe mecbûr bibînin wî bikin serokkomar namzetê serokkomar bi qenaeta min lê ev plana wî ya qirêj neçû serî ewa xuya ye û ez di wê qenaetê da me ku ev pênc partî ew ê rê nedin vê plana wî ya qirêj biçe serî. Elê spasiyat etkim Kekê Hasan Dağtekin Cigirê Serokê Giştî Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK ji Diyarbekirê gelme.